Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, unay kamutin kagawad ko nag... Aha. Ay, awan lakit. Dahito tirsi nam ti kanayon mo abang bantayan. Nay. Ay, Kapitan. Kita mo ti pagrebengam kas may sa kagawad ti barangay Nay. Ha? Irikip mo pa ilang to tirsi nam. Agpidot kayo iti basura. Ay, mo, Kapitan. Bumit lagayam. Mabit lang nga ro tamang rikupakon. Rumbag lang. Darasam. Mapanin ti oras kat. Ay, uwan, Kapitan. Ay, unay kayo kit din. Ay, po nagsasadot kayo. Apay ka di akas jay ni Uncle Mau Kwaraw. Nay, apay ka day, kagawad ko na. Nakaung-ungot mo tan. Saan mo tasigo na kas jay? Ha? In may nakainong-ung tan idi kalmanon. Ay, kinapudno na. Saan lang ada kayo ti inungungtan ni Uncle Inteng? Anya? Uy, da kamay. Ungungtan na kami no kumaraw. Aya. Jak manamaw. Kelat mo na nagbalin ana ungay. Amin kayo nga umawat iti ayuda ti gobyerno. Listen to me carefully. Anya ko matitindad mi paray. Iton bigat. Ang trabaho kayo. Ang dalos kayo iti talon. Sino ti akin talon paray? Talon? Da kayaw kani maribanang kaday? Ay sumarde ka man met dita pari badong. Yeah. Jak kaya ti kasta. Noon niya timbagak, tungpalan niyo. Kapitan. Saan mo tadakas no? Maamuan nila ta? Ay, agtal na kay ditan. Noon niya timbagak. Do it, do it! Akin po ko nga ta iti talon apapanan tayo pagdalusan. Talon da maribana, kaparinteng. Aya. Adaya mit talon ti gobyerno tayo dito eh. Kawam may. Uwan niya. Rugyan man na ada parinteng ti mang sweet eh karatay. Kasta. Kaya pulang tayo so tinagbalin na kapitan. Agloko-loko mo tayo. Ay sus. Nagrigat meten no kasta ti mangituray kadatayaw. Naku na mong tuyang. Iso aditay ito lang. Dalpas dagiti basura tayo. Nadalusan yan. Unang gail. Kasanaw. Kanayon ti overtime mi. Rumbang amalpas adagaws. Na, Anya? ti sumarunong aramidan yaw. Ing kayak trabaho iti talon. Ha? Kahit bilinin ka abantayam ida. Awan agin ina na. Ay, unang gail. Nabandogak mo ti guaraw. Oray siya kwaraw. Mabalain ti agtugaw nga agina na biay. Sana mabalay, nanatuyang, tatabadaw. Anya? Abungat ni Uncle Inteng no atagin ina na. Ayun, ay mo daytan. Ayan ni Uncle Moya. Diyak amaw. Ay, nabanduga ka. Naimbaking ka. Ito nakapayong ka nita. Bantayan kayo araw, tapnawan naging ina na. Ay. Sinalait kidi ti kastoy abiyag. Umay ka man kidi nitoy. Tapay. Umay nakpayungan ah. Yay. Tanay, nagpudo tay. Adan tilugan niyang kalinteng. Ay, pasado alas 12. Italaid nga umay ditay. Sige, itataba daw. Nanatuyang. Mabalin yung timapan mangal daw. Ay, makapasuron mo ti kasta uy. Mabisinan da tao. Ay, maulser kami at na oras no kastoy lag. Nagananos kayo kaday. Naibaunak lang amang bantay kada kayaw. Namula ko makastoy. Yak la ko maimimayan. Aday tanyang kail. Yaho! Agakon! Mabalin yung ti agawit ang mangal daw. Kalpasan na. Agsubli kay adagos ditaw. Tadi pa'y nalpas ti trabaho yaw. Ay, wag! Nagpuskol taro pa mamang ipatrabaho ka na kami ti talon yaw. Nakasamsamat. Halalbak kiday. Apay, nagaduki din a reklamom. Ay, pare ba daw? Ay, saan nakareklamo pare? Na, Bagbagak lang di pundaw. ay, ang mga nunalipatan pare Ako ang kapitan. Siyak ti kapitan. Pare nay. No diyo kaya ti makaraman kanya. Agtungpal kayo iti kayat ka. Wait!
Nagkunamot kan kaamapan mo patrabaho ti talon mo kadagiti na ikan iti ayuda, inteng? Dagari ka di. Naa. Sakti, Kapitan. Nasken nga ramatak mat ate utak ko. Di ka lamabain. Sak nga raw ti Kapitan. Iso depende da ita kanya kun. No kayat mo akanayon ang nabanglo ka kadagiti tao. Agaramid ka nga raw iti naimbag. Ay na, wen ka di. Ay, angam no ita. Ay, sarili mo na. Bago iba. Agiyaman da pa ya. Tain nayon ko ida iti grupo. Dagiti umawat iti ayuda. Oh, Inteng. makaawat da aya iti ayuda. Lusan agapo kanya. Naa. Sabali at talaga itan ni Kapitan Inteng, Kabadong. Iso ngayon dun sumaruno apa nagbubutos manay. Di tayo bot-botosan ni Kapitan Inteng. Gusto ka maray. Hindi panawan di basing kawal. Pabanglo kunam, Kabadong. Why? Gusto ka manan maray. Ngamita, nabangsik mo tayo. Win nga rod Tirumbag ko ma. No nabanglo ka kadagiti tao. Bumangbanglo ka kumalag ka. Saan kat nabanglo ka ang bumangsik taon? Suron ka. Ay, kinapudno na. Agbabawi ak anang ibotos kan kuana. Agpadata, mare. Nalpas tamutan anak kapangal daw. Agsublita kadipay ijay talon da Kapitan. Sanay. Patsyam mo da dya, parente. Anya, Parigatan na tayo mo na pagtrabahuan. Kunam lang isoda ti naggapuan ti ayuda tayo. Badong. Ay na! Paluk-loko tayo lang ni parenteng nagsubli tayo. Iswasanta na mamabad! Ala kayaw, tata ba daw? Sapsapulan na kayo ni Uncle Inteng. Anya? Saan kayo ngamin na nagsubli di kalma na nagdalaws? Kahit anya ita, no di kam na pan nagtrabaho iti talon da. Mapan kayo kano inton bigat. Nasken nga ituloy yu ti makipagtrabaho, waging kaamalpas. Tanusan, ikatan na tinagan niyaw. Manay, amuda mo takasapulan mi unay ti ayuda may ita. No kasta nga raod, anusan yu ti makitrabaho. Manulang matngal daw kat malpas ton ti trabaho yaw. Awatan yun ton ti ayuda yaw. Alaman langay, no saan mi lang kasapulan di tanan. Sayang, nang runak at nang rugi kayaw. Umatras kayo pa Agi na tayo pa kakadwa. Napanbanog tayo bitay. Ay, sige, Sinalbag kiti ti kastoy. Naimbag ko mano, mangyag ni parenteng ti merenda tayo. Napulos mo garod. Hey, Sigay, gondawayan tayo ti kaawan ni Kwaraw. Agina na tayo keday. why? Nagidak man pa dito rabaw ti baysa ba daw? Lumabalon pa ko makakit agawid tayo pa lang. Agsarita taman, pare. Ha? Paray tayo niya paray. Nagkunaayakan ka amandaram dagiti kakadwayo nga agres. Ay kinatural na paray. Agi na kami mo tato nabanbanog kami bay. Ay sinasadot ti aramid yu. Ay, hindi. Agpungtuta kon iti grabay. Anya? Nalpas ko man ti trabaho yaw. Nudi kay agpatay-patay. Nagsasadot kayo. Nga. Ay si kamang mo tagtrabaho paray. Ay di nakpagtrabahuan. Ta sakti kapitan yu. Sakti ariyo. Ha? Hala. Tumakder ka di tagtrabaho kayo. Awan ti agaw-awid. Aginggat awanak nga umay mangibaga iti oras ti panagawid yaw. Ay wag kapitan. matumbal. Matumbal. Anya pa ilang ti orayan. Pidutin yung day ta paspasan nyo ti agpala. Salbagi day. Anday ko. Marmarwam kan. Nay, apay ngay. Addamutan bukol di tamuging mo, Inteng. Kapuanan ni pare badong day ta. Na, kinabil na ka ni Pari Badong? Oo. Ewan pa ko na dagiti adda iti nga ganawa da. Maruroda ko de. Ay, naimbag ata saan da ka pinagtitinulungan. Andan to aldaw da dagijay. Naglaing kantumat ngamen nga agimandar.
Kas kadano anya laditan asasawem. Ah. Ay, anya ngay ita. Nagsakit tinakam ko. No nasakit tinakem mo, jamon ti kastanar aramidam. Anya? Saan na makatulong ti panagpungpungtot mo kadakwada? Ibagam itinasaya at ti kayat mo nga aramiden da. Ay nabadong madandanagan iti inaramid mo kini Kapitan. Ay, gungguna na mo ta. Jack Corsonada, ti panagsasauna. Unang pinanunot mo kuma nga iso ti Kapitan. Ay, uray pa'y no asino ni Parenteng. No nagalas mo lang, tugali na. Ay nadi mo pa'y lalata binaybayan nga main. Tinutupampay lang nga main. Ay, nasaya. Tapno da pagnakman na. Saan nagaputa iso ti Kapitan? Marami na lang namin nakikaya na. Ay nabadong di ka laki nagpanunot nga imunan. Sakbay nga inaramid mo day chay. Kahit ni Parenteng, pinanunot na kadimay ngayon mo na. Numaday, wano na saya at aramidan na kanya. Ay unay lakit di mo tinamayan ni pari badong kanienteng. Ay namaray, ladingitat tinapasamak. Asino at talaga tinangirugi itinayjay? Ti amok apuon ken gapuna. Ket ti panagpungpungtot ni Kapitan. Ay, Awan lakad kanayon nga agong unget kada kamay. Oray na bambanog kami ngagtrab-trabaho. Sa upay lasaw. Agkakasakit pa'y mga rod abalikas. ay, kasta ka de, marituya. Wan maray. Oray damagam kadagiti nakakita ken nakapadas. Agab abuso ngamin ka ni Kapitan Maribanang. Ay, Ipanagkunanan sa itibagi na may sanga aray. Wano baus! apay, anyat panagkunam itibagin, inteng. Ti panagkunak iti bagik banang ket may saak a Kapitan. Day talaeng wano adda pa'y sa balay. Ay, sak nga ron ti Kapitan, period. Ay na, inteng. Imbutos da ka dagiti tao. Iso ang nagbalin ka a kapitan. Itatamay sakan a kapitan. Agbalin ka kumamit anasaya at kadakwada. Tapno agtalinaod da anasaya at ken ka. Ha? Sika ti kapitan. Iso arumbang anasaya at ti panangidaulom kadakwada. Asaan kat akas lamay sa abos, wano ari dagiti tao nga iturayam. Adaman da magaking kakwarab. Anya day tatabadaw. Anya tinanggag mo nga ibagbaga kanya ni Uncle mo. Awan mate. Apay ka day. Apay, awan ti kuna na bumalis kanya. Iti panang kabil ko king na. Awan mate tatabadaw. Nasiyat nga rin no kasta. Agbabawi iti naramid ko. Ang nalpas kumutan na nakabay. Gusto lang ti naramid yaw. Tapno agpanunot mate. Sapay lang kumakwarab. Maragsakan no kasta. Isagana yo ken ni pare badong ti kasapulan yaw nga awitan. Anya. Awitan may Kapitan. Adamanan ipaaramid mo. Ibagam ken ni pare badong ta umay ijay barangay hall. Anya. Umay naawatan ti ayuda ama ited kada kayaw. Ha? Ay na. Kuna laki din no anya ti aramiden may. Ay. Sige kidin. Ewan na niya man na day mari. Basta ibagam ti imbaga ken ni pare badong. Ay sige Kapitan. Katagyaman akuna. Imayak dito barangay hall. Ngayon mo ita, pare. Kunak no naawat yun di ayuda. Puno naawat kun ti ayuda pare. Nga madapay lang ti kaslakurang na. Ti panagrik na. Anya, ay lawlawagan man ti kayat mo asawin. Sana ka naragsak. Tadyak pa'y dimawat king ka iti pamakawan. Ha? Ti panangkabil ko king ka pare. So pakawanan na kuma. Ay, kunak no anya itayan ti kurang ako na. Day tamo ilagayam. Ha? Nag-iisam ka pare? Oo. Kaya nasa wine, di na kun kagura.
Napakawan na kan? Win, di kagdanak ta napakawan kan. Gaputan na amiris kaw, abidot kaw. Aron bang apagserbiak dagiti ka baranggayak. Ay, agyaman nagparay. From now on, liklik akong taagaramid iti pakasaktan ti amen. Tasol nitak ti nagkurangak. Rumbang asyak ti agserbi ka na kayo amin. Dakala pagyamanan mi paray. No agserbi ka na sayaat ka na kami. Agyaman nagparay. Kasta kapitan. Pagserbyan nyo itinasaya at dagiti tao. Tay dati nang ibutos kada kayo. Saan kat nga abuswin nyo ita? Iti kasta, bumangluka kadagiti tao. Saan kat abumangsit akas kunan tatabadong. Ala sigay! Dagan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Yesha Tumlid. Yan iti direksyon Virgie Putley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, si ka magaya pare ba daw? Ay, wag. Siya paray. Anya nga ti good news ita. Anya, good news. Bad news, kuna ma. Ha! Imayak, tagreklamo king kaparay. Apay ngay. Apay nga? Nasakit, tinagam ka. Apay ngay, asaan na kami ngayon nayon kadagiti listahan dagiti tupad. Ha! Masapol ngay nayon mo tinagan mi akin ituyang ko paray. Tano saan? Agiskandaluwa ka talaga. Ay, sige. Don't worry. Inayon ko tinagan nyo iti listahan. Masiguradong kadimulaan, akaraman tinagan ta iti listaan dagiti umawat iti nasao at tupad. Why? Tano saan? Silto kak timoging ni Parenteng. Ay, nasayat nga raw no kasta. Sana mabalin nga wan maawat ta kwarta. Ay, kanugayam nga iwaras dati kwarta. Japay amaw. Tinasayat, urayin talangay, no kaanaw. Sige nga raw. Tinaskan at damot maawat ta kwarta. No kasta. Inayon mo tinaganda pari badong kan marituyang. Ay, wunin na. Tao may da ka agrekla-reklamon. Anya? Ay, nagawan ang babain da. Amuda mo't aparalaan ka dagiti maregrig at ti panagbiag na tinakaipayan da jay atupad. Manungamin ayat ti kwarta ama ited iti tunggal may sa tao. 10,000 pesos amin. Medyo dakila na. Ay, sumot lagayam Iso, apaginteresan da. Paginteresan da pailaan. Dinto ta saan damat amarigatan iti panagbiag da. Ay, win nga ron Adamot bukod da alugan. Dakkel mo ti balay da. Kan, adda pa'y pagtagilakwan da ijay ilay. Nairaman ka kadimot kadagiti kalugaran tayo nga adda tupad na, kwarog. Saan kagawad? Uray siya, kawan. Sa anak ngamin akaraman kadagiti maikan. Swerte nga ro datatabadong kanana tuyang. Tadda tupad da. Ay, tapno amom, may saakmat kadagiti umapal kadakwada. Ha? Uy, naado kami nga umapal. Ngamin, naikanda iti tupad. Idinto tawan kada kami. Agpapada kami, matkat iti kasasaad nor arigaw. Ay kating kaya reklamo akin yang kay. Mabainak mo't Kagrunaan na, may saak akagawad. Ay. Gusto kayaw.
Iso asan arumbay nga umapal kayaw. Amom inteng, ado ti mangibagbaga. Apay kano nga inraman mo da pari badong kan marito yang iditupad. Kat nasaya at mat ti panagbiagda. Saan ko ida nga inayon Apolos? Ngem umay da ngaron agreklamaw. Ay kat di mo kumalatan in kaskaso ida Amok Ano jakpat gan ida? Mapandamanan agreklamaw ije opisina ni Apo Mayor. Banag ajak kayat. Amo meten anak kababae di kasjoy. Bayak paray, takayat ko amamuan, no kaano mga ta maawat ti kwarta may. Na, No mabaleng, saan da kumamot abay bayagin sagbay nga iwaras dati kwarta. Agtrabaho kayo pay. Anya, Amin kayaw nga adat tupad na. Agtrabaho kayaw. Agdalos ka dagiti kalkalsada. Iti masakupan ti barangay. apay masapag. Masapula. Iso nga agsagada kayaw kun ni Marituyang. Tarugyan nyo inton bigat ti agdalaw. Irigawd, tanasapat ang imay. Rinugyan daadagos tinagdalaws. Agamjak makita ni Pare Badong Ha? Ngay, rinugyan na magaya mo dinagdalos dito paray. Si kalati maururayan. Ay, pasensya ka na. Nalado kami paray. Naladaw kay lang din. Umisem-isem kapailaan mo. Darasam. Ay, mabit lang nga paray. Tamang kita pa iti mabalin ko pagparkingan. Mala. Yung kay parkingan tilugan, ma'am. Tagtrabaho kayo. Umay kan abadong. Itayak pa'y nga agururay kan ka. No kaya't bao, si kalangan ti mapa nagdalaws. Anya, Iturog ko lang dito yung nagtilugan. Taurayak amalpas da nga agdalaws. Sakto mo't agawid. Kunwaray, siya ti kapitan ka. nukas ta nga raw. Dito yak matan sirok tidakkel akayo nga agilad. Kan agay ayam iti cellphone ka. Siyak mo ti kapitan na ka na. Ayam, tay suda ti agdalaws. Kabailan da day ta. Naruamdan. Naruda, padasan taman mo ti kunwaray. Kapitan kan kapitana. Pangaldaway ka kadwa. Dawid kayo kitay. Gustown! Unay ka deta pa nagdalusan ay agawid tayo kitay. Mabisin na kaun. Kadwa. Mangi ka no da chip ko arog iti makan. Tinira. Iso nga urayan tayo. Takalpasan namangan tayo. Ituloy tayo ti agdalaw saging gayton malam. Anya, kunak man nuhap nila, di pa nagdilas. Narud Saan? Sa nga pulong aldaw ti panagdalos tayo. Ay, unay ay. Nalabas mo dahi ta parang parigat kada tayo ni Parinteng. Sakbay ang maawat tayo ti kwarta tayo. Ay, kahit anyangin narud ba daw? ay, diyan manusan to yan. Agawid na kiteng. Nagkunamay sa nga aldaw nga panagdalos, Mike. Nagsubli ka mat adagos enteng. Kompleto kadimot laeng dagiti napandagdalos iti kalkalsada tayo. Keno inuray ko pa'y da Pare Badong ngay may sakpay nagawid ha. Ay, di mo lakit tinulungan kan indauluan dagiti napandagdalos. Ay, masurunak. Iso api manaw kaming kanikwarong. Taapay, amasurun ka. Keno agreklamo mo da Pare Badong. Kaya't dati umawat iti kwarta. Ang nakakutsida nga imay. Ay, di pa'y agreklamo dagiti daduma. Adamot gayam mabalinda. Ngam apay anainayon da ititupad kunadan to Ay, day tangarod. Masurunak. Apay nga atal-talo kayo, dagol. Nagawid damot ngaminan, kapitan. Asino nga itinangibaga nga agawid da. Datatabadong ka na natuyang. Imbagada nga umanay ti half day a panagtrabaho iti may isang aldaw. Asino ti kapitan nyo? Siyak, wano ni Badaw. Siyempre, da kayo, kapitan. Iso nga rod a nagbati kami ditoy. Talaga aloko day ta Pare Badong Kinapudno na, saan da Apolos a nagdalaws. Naggigyan ni Tata Badong iti uneg tilugan na. Kastagaya. Imbaw nak dito ni ang galindang.
Ngay baga kada kayo, whole day ti pa nagtrabaho. Anya. Whole day ti pa nagdalaos. Saan kat nga half day? Mangrugi ti alas 8 ti bigat, aging kat alas 5 ti malam. Aya, may sal daw ka na. Saan ka now? Pudnaw tinakuna ni Uncle Inteng. Iso nga agtrabaho kayaw, itilas udi sa nga pulong aldaw. Aya, ay nagadun ngal daw. No di aramidan day ta. Di yumat maawat ti sa nga pulo aribo apisaos. Agyaman kayo ba ha? Tanainayon kayo itilistaan. Anya. Ada ka dito ni pare Inteng. Kan kuaraw, dagal. Awan da dito ay tatabadong. At damot sa bali ang napananda nga main. Sige. Isurat mo dito notebook, tinagan mi kanina na matuyang, dagal. Wain tatabadong. Ken ada ka dito siya nga aramatin yung agdalaos. Ay, awan na. Bumulot kami. Anya? Kan may saan kami magagdalos? Ha? O may kami mo lang agpacheck ta attendance. Ha? Kan agsubli kami mo't lang, tanda pa panan may. Anya? Balbalagan ka dagol ah. Di mo'y bagbaga kin ni parinteng. Sige, tatabadong. Tinapay man kamay ng maray. Mabit lang. Oh, adtoy. Agyaman na mari ah. Dito kami pa lang tersina mitang agistambay. Di mo't agdaldalos kayo amin, di ta kalsada aya. Way, masadutak. Masapol pa lang kami nagtrabaho kami. Itinto ta saan mo't akwarta ni pare inting talain me. Saan mo't kat a kalsada laang ni Kapitan Enteng ti kalsada tayaw? Wen ang... Apay nga main ana inayon kayo, ititupad. No diyo mo't kayat nga agtrabaho. Saan kayo matapobre? Ay na, pobre kami mo't amaray. Nya, kalaki din na ya. Pobre ka di matikastang ada kutsina, dakkel ti balay na. Ay, katswerte kami ah. Narigat nyo, ay mawatan tayo tamaray. Anya? Kasta ti aramid da pare badong? Wan, Kapitan. Isurat dala ang tinaganda iti attendance book. Sada umay diti tersina kagis istambay. Ay, pudno day ta, Kapitan. Na, Saan da tumulong iti trabaho? una yun. Ay. Makita da, noon niya ti aramidag. Masurunak. Ay, Kapitan, di yung ibagbaga nagipulong ak. Doon pure. Ay, gayam. Asino pa dagiti umawat iti tupad kada kayaw? Nilan daw, Kapitan. Ay, Intrabahwak laeng kaputa may sa disable. ay, nukasta. Si kalangan ti isukat ko kani pare ba daw? Iyag mo tayo attendance ba, parinteng? Ha? Taikor-it ko mo tayo, tinagan ka. Dua kami, ganito yan ka. Ay, agawid kayon. Ha? Hapay ngay. Karaman kami mo ititupad nga nagtrabaho. Ay, kas nakunakaon. Agawid kayon. Kitaan me. No talaga mabalin kay ama inayon kadagiti umawat iti kwarta. Anya. Kit no nagpirma kami pa ganito yan ko pare. Ay, uray! Adaw, dagiti makaibaga, adi kay pulos timulong ang nagtrabaho. Wano nagdalos iti kalsada. Wano nagpidot man lako ma iti basura. Anya. Di ko nayo siguro. Di da ibaga kanyak tipod na. Dasayaat mo, tainted da iti sabali ti tupad nga agpay ko makadakabadong kan marituyang. Gunggunada Nagkuna ngamin na mainayon da. Idinto ta damot mabalinda. Saan da kakasya talaga? Akas kadagiti daduma dita. Kasano nga main ang maanusan dati agdalos iti kalsada. Kat di da pa'y napadasan ti nakipordiya iti may sala kumangal daw. Pudno da ita. Tila ang kwarta ti pagintirisan da nga alaang. Ay, di dala mabae. Kasano nga idaytan ba daw? Imbabawin ni Kapitan ti panakainayon tinaganta iti listaan ti umawat iti tupad. Kasta nga ta. Ay, mabwisita ka talaga ti kastoy abiyag. Iso kumapay apagpuunak iti sugal ti maawat ko. Ay, di mo man pa'y panunutin dahi ta sugal tuyang. Nagsasaro no nga main ti pan nakaabak kaw.
Kanya, masapol amapan ka kini kapitan. Agpagpagkasi ka. Kasyan na nga ni parenteng. Ay kat padasam lata. Nasaya at met no impasam iti sabali titupad nga agpay ko makadapari badong kan marituyan. Ay wala, ta masursurunak una yun. Dahi taterumbeng. Tapno saan at tumulad dagiti dadduma. Ay day tagarod. Talagang adda ka no dagiti umapal kahit. Ay kasano adi da umapal. Kat no saan damat amakuna a pobre. Agam karaman dakit din kadagiti pobre amaikan iti tupad. Angkay, ito ni Tata Badaw. Kahit na kayo ang makasarita. Anya? Ay sige, pastrakam ditoy. Ay pangasim ka diya pare. Makunamot a pobre kami. Ay sumardeng ka man. Pobre ka dyan. Wala kang hiya. Ayunay kan pare, awang kwarta may. Iso nga. Ay anya maday tang aramidin nyo ngay. Tupad para kadagiti marigrigat. Wano makasapol iti tulong. Iti kayat yaw. Agawan nyo pa'y laang mait. Agawan nyo ida. Hindi kayo lamasyan kadagiti pobre. Ay, agpamarang kayo pa'y laang a pobre mait. Ay, agaam mo tayon, George. Ay, kwa pare. Kastoy nay. Imayak ta agsurya nga ruday. Pisman. Dinto maulit na ito yan pare. Sige, suri mat kada kayo kan ni Marituyang. Agam rumbang laang nga agsuri ka. Kahit pag-aasim mat di yo kumamat pag-interesanan dagiti ayuda. Wano tupad ang maipaay ka dagiti agkasapulan. Pipya kada kayo ta makuna nga addaan kayo. Ay, pakawanan na kami kumana pare. Naamiris ko, unti madingay nararamid may. Ay, nasayaan. Ay natatabadong ken nanatoyang. Adda lang aruden mabalin nyo itibiyag. Ngam ibagayo pailaan amay sa kayo a pobre. Tapno laang mairaman kayo nga umawat iti tunong. Maditi kasta. Tapod no tinakunan ni kapitan, akas laag agawan nyo dagiti pobre. Iti tunong ama ipaay kadakwada. Imbes kumakit at tumulong kayo. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlin. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agaman kami, itingkay panagdanag. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badawm! Itay kapay nga ibabawm! Mapana nga rod sumakdown. Awan tay magkarga na itatimbang awit mao. Mapanak pala sumakdaw. Nagbayag ka nga gungkunay kat agluto akawn. Agur-uray ka kadilang. Di ka lang makur-uray ma. Darasam ka gunay! Way, mapanakaon. Unay ka dahil bakit ano na ya? Ibataman ngamin dahil ta cellphone ngay gamaw. Cellphone ka la cellphone. Kabadaw. Apay maray. Itay kapay an nakatugaw dita sango ti Teresina. Itay pay aya. Kinukatugtugaw kon sa laang maray. Itay pay. Imbaon na kansamot ni Marituyang amapan sumakdaw. Kasano manamuan maray? Kasanaw nakaigem kamot ititimba. Ay, huwag kaya man niya. Kunak no nakasakduan. Surutan na kantumana ni tuyang mo. Iso ana saya at no inka sumaadaw. Nay. Awanay, naibusan dilod ka. Unay. Ape akitaan nakakasta. Ay, di mo ko na. Mabalin, maray, ngumutang at itilod. Ay, kaib ibus na. Ay, agraman lot utangan yaw. Italang mga umutang at itilod, Mike. Ay, inka ka sumakdaw, tanay.
Adun tumanan ti agsakdo di tagripaw. Sakpay mo na sumak daw. Pila ka, tataba daw. Sakpay mo na, ta senyora kon. Paimot day tataba daw. Itay kami pa yan nakapila di tao eh. Ne, si kabagayam ko raw. Jak nakita nakapila ka gayam ah. Kasangsangpot mo lang, napan ka na dagos di tagripaw. Agpila ka mo't umay ka dito'y malikudak. Ako nga rin din na matuyang. Kamatin naktumanan iti binalsad no jak makasakdo iti pagluto na. Siyak ngay, kung tanak ni Uncle Kaw, no sana ka makasakdo iti pagdigos na. May bayang pay laing na iti Uncle Mau. Uray saan nga digaw sa nabang sitlat ta. Angam siya ngay. Ako nga't ninanamatuyang. Isa pa unahin na kaun. Awan pagluto na. Magkada kayo at ubing kayo pa'y. Nakasakdo kaun. Bataw! Yawid mun aday ta sinakdum adan akong. Ayun gayam. Ay way, dumayin! Ha! Uray tanga ti kalsada. Ag selselpon kalapalak lakayan. Adto yan ti Danom. Kan, apay ngay nga hindi sumlatan di taagdan. Iyulim adita taipan mun ijay kusina. Day, kunak man no si kamit hindi mangyuli di taagdan. Na, siyak lang arudan ti aglutaw. Siyak pay lang ti pagbagkatam. Darasab giday, itay kapay ngur urayan. Wine! Reklamo ka la reklamo. Sana ka agdigusan. Na, nagkunakan ka asaan kang agdigaws. Madenti pay ud mo. Agaputan iti agong dagiti amin a masabat mo. Awan pa'y mo't ti sinakdo ni Kwarog. Ay, nagbayagan ni Kuwarog ama pansumakdo. Itay pay mat-anapan si Makdaw. Bayamon, jak agdigusan. Ay saan ang mabalain? Siyak ti mababain no ibaga dagiti tao ani Kapitan Inteng kat nabangsit. May mayat at masikat. Oh. Naa. Ay. Atidog sa manan ti pila ija ayan ti gripaw. Isugarod nga oray jakon agdigos. Sayang ti Danom. Ket ano tag kasapulan. Na. Sika ti maysa ka dagiti agkasapulan, Inteng. Ay. Iso nga agdigos ka. Apa, nagdagsan dahi iti sinakdo ka do atin ba? Ay, nyangkal mo ti masabat ka. Apa yang kail? Sa dino ti papanam. Ay, inakon ije barangay hul at aldawin. Ha? Ay na. Kasano nga dahi iti sinakdo ka pagdigos mo? Sapay doa nagdadakil atin ba? Ay am dahi ta digos dita. Kat nung makabulan na saan ka nagdigaws. Awan mo't makaamuno di mo ipagbaga. Ay nakon! Ay, dakla ko man si Maksak daw. Nabanugak lang aro din na nagpila. Narigatanak pa yan ang bagkat kadagitaw eh. Ay, nagirigat talaga ti sumakdawan tay. Ay, nasaya at nakasakdo kamot laangan. Mabiit lang taayabak ni uncle mo taagdigusan. Inteng! Umay ka agdigusan! Naman ni Uncle Kaw, napanin iti barangay haul. Anya? Napanan? Ay na, linibasan nakmanan. Nagnasiguro iti bakdor Kat no inlakaw jay bakdor. Nagnaan na ngay nga rodarimuar. Na, limagtuman nga tana ijay tawa. Ha? Naglaingan ni Uncle Kaw. Nagngato ti tawa yaw. Ngam kabalan na alagto Nay, apay adi ka makatal na ba daw? Magmagnaklag mo dito sa ngwanan. Kaya't mun samot ang makaungatakan ka. Amom nga buy-buy ak ititibay, pumanag na ka dita sa ngwanak. Di ka magaming makadyaw. Ang tugaw ka mga main. Jak kayat. Na, di nakdisturbon nga buy-buy ak. Ijay ka man adayong agpagna-pagna. Ikan na nga raw, ti paglod ka. Ikan ka? Kano inlakon to pay amin ari daw dito'y balay. Tapno saan ka ang makarwar ang mapanaglaw. Tabay. Nya, mo ti parang pariga mo kanyakan. Disturbo lang deta cellphone.
Nagrigat ka nga ibabaon, nagbuntog ka nga gunggunay, maurasan ka no maibaon ka di tarwar, taday talag silsilpon kang aramidaw. Naminsan lang mo da dyan ang pasama ka. Nasaysaya at langan no saan kan nga aglawd. Tauray panangan mau, madistorbaw gapoy ti day tasilpawn. No kasta, saan na ngay kanti paglod ka? Saan? Taigatang ko iti bagas day day kakaiso na kwartak ijay bulsak. Ay kat sige nga ro da. Agbuya ka lang iti timay. Na, sa dino nga iti papanam. Mapanak maturo ka. Awan mo't laramidag. Misigay, riingon kantaw no agluto Tamapan ka man ng sumakdaw. Wine, ay talaga yan. Di namaw nga dapang panunuday. Saan na pulos makadlaw na ito'y atuyan? At namadmadlaw ko kagawan. Anya day ta amadlaw mo, kapitan. Kagap-gapo lang dito ni sekretary. Nakapismas. Doble pa ti pismas na. Apay andamanan by Rouse. Awan mo. Na, pura si kamay. Nakapismas ka. Apay, agan ano kayo? Daya virus ka. Kuha nga men, kapitan. Awan mo't maangot ko amadi. Awan maangot mo, kapitan. Padasam man nga ingato dagita doa nga imam. Ay una yan, hey, makaulaw permay. Ay, to'y aglit ko ti bagbagam makaulaw. Apay, di mo maangot, kapitan. Gagangay na. Iso nga ron asim mikatak. Gapo iti aglit ko. Saan ka na mapanaksak do kwarog? Tada pa'y lang jay sinakdom itay. Ay? Saan mo't ngamin ang nagdigos niya uncle mo? Nasayahat na sana pa'y lang sumakdaw, antay. Agbuyak man pa'y ititibay. Wen, aginanakamot Ha? Antay, kumita kay di balay datatabadong kan nanatuyang aw. Na, ay sos, apay ngay. Anya ti aramidon ni pari badong ititawa? Lumagtun sa matayin. Ay wen, ay na ay delikado. Sapay ka lakayan. Ay, tultula din ng samot ni Uncle Kaw. Ay sos, 5 taon kwarog. Pustahan tantay. Nablaw dagiti sa akin Na. Napilay daytan. Badaw! Ayan maun! Napanamon badaw! Ay namare, di mon birukan ni badong mo. Kasano ko maajak birukan maray, kat malumaon, ibaon ko amapan sumakdaw. Apay, inong tam aya. Kanayon ko ang ung-ungtan. Takasano, day talag silsilpon kaya muna nga rabidaw. Nagrigat ko nga ibabaon. Ay, iso nga ron alim magto ijay tawayo Kunakon ka. Ay, agpadpada damutan kan inteng. Nagtulag dan samay. Na, kayat mo asawan maray. Lumaglag tumat ni Kapitan di tatawayaw. Katwan, ibabaon ko nga agdigos. Ang amom ti inaramid na. Amo kon maray, di mon ituloy. Lemagtaw di tatawayaw. Wen, maray. Ay, jak amo Numayat ni panagnana inton sumangpet. Kayat mo asawan, nablumutan ti saka ni badong kaw. Ay katwan agasam man jay tawa alinagtuna. Naglibas anapan naglawd. Pati jay gatang ko iti bagas may inala na. Ay unay matan di pari badong. Ay maray, uray ka din ni Kapitan kat ang kopkopet mat. Ay kanayon Aya, Ay nakaro nga agkupit ni Inteng. aya, imbag no di nakupitan ti kwarta ti barangay tayaw. Ay, padasan na nga ramidan ti kasta. Ay, mabalunot ko, maray. Paray, dito uya man pa yun, ti barangay hall nga, tugaw. Wala. Mabalay, dito opisina. Aircon kay. Wala. Nagpaluda nga mi kay. Ataw, ti kachachat ko babalasang. Apo, iso happy ka? Huwag mo ta. Dito uya man abay mo nga, tugaw paray. Mabalay. Wala. Kas lang amin napigpig sa, hindi masidilaking ka. Ay, agtugaw ka na. Sumanao ka. Huwag paray. Ay nga, nagmayatin ka agtugaw dito aircon nga opisina ti Kapitan.
Naglamuyot pa ito pagtugawan. Na, Ang... Kanya na yung maangot ko, pare. Ape, awan maangot na. awan. Ay, makaulaw. Si kansa mo, pare. Di ka reklamo ta makiang angot ka. Ay, si ka talaga. Apa iti makder ka? Ay, Kung nagtugaw ka pa'y. Ay, rumwara langan. Tama nga no day tapay ang lit mo, ti pakatayak. Tata ba daw? Nagkapuam. Ita barangay hall. Agis tambayak ko malita. Ang permimot ang naganglit ng uncle mo. Jak manusan. Ni. Saan ka mo't ang napilay? Ay, tapay ko mamapila yak. Ket no nakita da ka kini antik ba nang alimag to jay tawayaw? Ah, doy jay. Nakita yung gayam. Kasta unay ada nagmikan ka. Tapay ko mamadanagan kayo. Pinapigsapay, Mike. Kung saan ka ang napilay? Nalaingat, nulin nagtuan iti tawat, ipagsasaritaan, kwarog. Agpada kayo kini angkel ka, oh. Ay, ibaga mamut tagdigos. Tapno sana makaulaw, ti payod na. Kabuting nangarod ti danaw. Nagadua kabutang na, danumpay. Badong! Ha? Ginanatuyang, oh. Akong unit tuya ko. Badong! Kwarog! Tanglam ni tatam abadong! Di mo ipalubos ang makadayaw! Imbagayo eh. Ay, batan na ka, kwarog. Natanggal ka. Ay, naskin na may tarayak ni tuya ko. Tanay, ada pangurna. Darasang nanatuyang. Natanggal ko ni tata ba daw? Ay, Jak palubusan. Ay, di mo palubusan! Dito'y paimot sangwa ng ti barangay hall tinagapaan niya. Kasano, kapitan? Day taba daw, tinupitan naklangarudan, linibasan nakpay. Kasano ajak ilibasan, pare? Paglod only, di na pa ika. Ay, parat! Huston! Denggan nyo tiri-piri. Ireklamo kit di ani ba daw, kapitan? Na, Taday na ag silsilpon kar aramidan na. Iso ajak ikan iti paglod na. Aha, ba't patsyon day tatuyang, pare? eh pare, kontrolem nga minti pa nag-cellphone mo. No oras ti trabaho. Eh, patsyon nga min anito yang mo. Tamangan no mauma. Kasano ajak mauma, kapitan? Ket no narugyan nanti nagsilpaon, ijay nan ngagmalmalam. Oh, pare. Ah, Eh, ay, di nakita, hindi kasta, pare. ay, kinupitan pa kanon ni Marito yang. Dakas data. Oray kanumot gayam sika, kapitan. Agkop-kopit ka, magkuna ni Marebanang. Ah, Nay, agpadpada ta mga gaya, pare. kwa, jakun ulitin day jay. Ang mga nutula din na. Ay, ala, sumurutan ka ni Marito yang. Karon ti basol mo. Ah, apay, di nakaduan, pare. Intan! Kaduan ngay bagbagap. Biliba ka talaga kada kayo kini tata ba dungang kail? Anya man ang ti pagbilibam. Agpada kayo alo maglagto iti tawa. Na, Ngampulos asaan kayo ang napilay. hindi pa na tangaramit ko. Amok ti tiknik. Ha? Kasta ka day. Suruan nakman nga rudmat iti tiknik. Nagado ti rumbang amasursurom kwarog. Ah, Saan aday ta lumag to iti tawa? Ha, enteng, apay ti kunam, kas jay latan. Kwarog. Anyat kaya't asawon ni Antim. Ha, addadusa, ti basta lumag tulatan iti tawa. Ala ka anggal. Kwarog, ingkaalaan jay balunat ka. Kunakon kay. Mabitlangan tay. Nagtungpal adagos. Badong! Preseng? Ha, kunak nog cellphone ka manan. Adak lang dito isang wadam. Ay, ban nakpilay. Sa dinaw, ti pangibaw ng kanyak. Kasta agalisto ka. Ala, inka sumakdown. Ah, ay sus. Nagatidog manan ti pila, jay gripaw. Kit andamanan ni jay ni Kwarog. Isakduan na siguro ti pagdigos ni Uncle na. Tasan nagdigdigas. Ay na, tatabadong. Unam ngamin nga ramiden ti pangibaunan ken kanina na toyang. Sakpay ti panag-cellphone mo. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Elena Ludo. Ken
iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPDC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Ayamin kami, iting kay panagdangay.